أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكم من تنكوني نعمما نغير ما تعودنغرانو أرو أقول لكو وكوين جوبنا كوي او أستاذو أبو بكر حيدر وكوين مصري na kanta na duwa nyara na duwa mundama ya rabbi anna khairin yara dangana nura suture kinnan haleo kuyina yana kata sitin qaramon su ko mandenga mahame bun baje wa kuyini mosri o sitin qaramon su kuyino ra kebe tongo terngana na nyuguma ayarma o kuyini kharagaren de kata su ko mandenga ko tin ya rabbi anna khairin yo su ko mandenga ya rabbi arno su ko mandenga suturi ya rabbi arno su ko mandenga biran islam on kama arno fatini limanan kaun kama ano wunda kama ya rabbi arno kalima lagarin la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kallin atarna kenya ya rabbi wala laqike orni dangta insha allah o maremu wala laqike orni dangta har sa badir dungonu ona kunya kama ogo kuma nako ora sahaba dantanu koni har sa wa kama Omar mu orniro sahaba bere kenis Allah harin sahaba khorai wai sahaba be atwindenga ni mosiri kenna ngale sahaba be akbare ken twindeni akbare ngabe ngai men kama ken sahaba na kangai wadni kenda Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu akeni sirai akbare ngabe ni mosiri akbare ngabe no ay men kama kennange hale sirani himbe gara badri gajaniya kennange hale sirani surotami Allah arengara surotami be nyalende ti arjanna al ashratul mubashirin bil janna aw kun surotami ri kennange hale sirani sirabe gara gajaniya ro Allah harembate ara badrinya na uhudinya aro Allah harengar tawon gajani ho ganya Abdurrahman bin Auf wa rasuka mandenya ro Allah harembate nemanu kisenga kama kenna ngale himbe gani sulu Hudaybiya ken bayatu rudibani anyu au kun khanari sirani hilla qari suratu mibe seno maru gara sawra won sawni kama birambe Allah renga fati Abu Bakar taw khalifa woni Abu Bakar ga fati ni kenna Umar ko yinandi kenna taw khalifa woni kembra seno maru khana birambe Abu Lulu gara asuha agara tunanti inta baka keri ara wasiqa ne islaminunda ati islaminunda ngana ati surotumi wono kun surotumi Allah haren fati nani adunin tengo kunda kun surotumi kembrenga Abdurrahman ibn Auf au kun surotumi ri Umar ti surokutumi suronna ati gana ge muhimberi kadgaro kentate kemre gana nyoro kha suron sigi digaru tate kemra ati Abdurrahman ibn Auf goro tate be taandiga do kentate kemra na Umar ra sawra wongra kama mosiri Abdurrahman ibn Auf sirani sahaba nusu ko manten sauntenye akemani koi aman shafao wotna mara ashifa amani sirai Allah are ne manu kisenga kama birambe agayini bange na lednari ya rebe gara ajalaliga ya rebe gara jalaliga wati kenda jalarigana kenya Abdurrahman ibn Auf ma ya ikina shifa akina amina oma aminatu ajalaliga Abdurrahman ibn Auf tarko gumunda ko yinanti abange yoti himbira turingajange sine abange
turun gajan sinen dange halle ti sino tamiya Abdurrahman ibn Auf abange kenyari turun gajan dange halle ti sino tami Abdurrahman ibn Auf abange kenyari ya kara ko nanti Allah hare nema no kisenga kama ti kembange turun gajan sine turun gajan gadange ti tankarage wuro turun gajan dange halle ti tankarage wuro Allah hare mbange kenyari nema no kisenga kama Abdurrahman ibn Auf qabange turun gajan sine tamundi kinga ko nanti Allah hare nema no kisenga kama an kasa Abdurrahman ibn Auf ti sino tami hakai an kasa Abdurrahman ibn Auf ti sino tami hakai Abdurrahman ibn Auf tarugo munda ko nanti akeni sirai himenu sirbenu ga salama Abubakar kiten kama dile salama so walaqi aken takaw kundi sirbenu ga salama Abubakar kiten kama Abdurrahman ibn Auf au kundi Kenya nan sami Allah harello enkane dari Arqam ibn Abi Arqam kara wala ko nan salama on joparu Allah hare aro sahaba no irak me kama me Arqam ibn Abi Arqam kara iwaddi ana Qur'anan kara nas dina ke yaran ko yimeno Abdurrahman ibn Auf aslama on sami kenkane agame aslama on suru na atani o yana suru karagani sereben wa aslama o gili aslama on so balaqi ataka kundi kennan ya ali Abdurrahman ibn Auf sirani ara hijra no pilisunya a hijra nan ga Ethiopia atlana hijra na Madina Abdurrahman ibn Auf sirani unya qilli nan sami salama on kane ti Abdul Kaaba unya qilli Abdul Kaaba honu ya qilli Abdul Amr Abdu Amr honu ya qilli kinati Amr kome bani keni Al Kaaba kome anya qilli ku tonu hillahi nan sami salama on kane aslama wa halle Allah harinya na to on khiri ti Abdurrahman ibn Auf kemra Allah ringra Abdurrahman ke sai kemra to kutugu kusuko mandentunu to kutugu suko mandentunu kenan ya Allah harendo ma qini da gajalai wai kurai gono Allah harendo mi ken kure yuma onkinai ken kure wati kenda dumatal jandal Allah renda ken kure yuma onkine Allah renda ko nanti dumatal jandal hangama agana dia gaja Allah gana dema gana dewe kira khingasa kembira na dewe ke hangama ay hangama ke le nyaare ana kenyari ana hangama ke le nyaare nyari hangama ke tonyai al asba bun salaba hangama ke tonyai kinga kembra tagana hangama ke gaje nan katai Allah gana dema gana kata hangama ke kembra kita hangama ke le nyaare ana kenyari hangama ke le nyaare tonyai ti Tamadur bintu Asba hangama ke le nyaare tonyai kinga Abdurrahman ibn Auf ara kenyari Allah ra dema akata hangama ke nay gajange mema bugari Allah ra dema gajange mema bugari ara dewe kala khimuni kembra hangama ke le nyaare khana ra kenyari kuma Allah ra nyamar tay mobe kembra ken Tamadur bintu Asba Abdurrahman ibn Auf ara kenyari anya halena yari ara lenyo kita Abdurrahman ibn Auf ra wadni kelle nyuara Abu Salma ibn Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman ibn Auf renyo kenna yale Abdurrahman ibn Auf ara hadisan gaben pilla baka Allah harema kumpa disanu hadisa gabe tarho gumunda ko nanti ahadisa anta Abu Hurairah taqallim baka gawendi anta Aisha anta gen qallim baka gawena radiyallahu anha aqana wajatini hadisa gabe gumundi ar hadisan qana hilla baka Umar qana ma ar hadisan billa baka Allah harima hadisan gabe kennan ya ar hadisan billa baka Umar qana ma kennan ya aremu kun qana hadisan billa baka ma aremu da hadisan billa baka ma tarho gumunda ko nanti are nyugo karai kunda hadisan billa baka ma kennan ya ale serebenu ga itare muwa serentana no sorota mi kun kana hadisan billa baka ma aro seretana no igabun mosi qatar gum ngara himanu to ngita nako kemba ikui taro gum na ko nanti Abdurrahman ibn Auf ara nyugo wonyo wati kana Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf kinda hadisan billa baka Abdurrahman ibn Auf ma
baka Allah arima ara yi wata nono wata kenda Hamid ken kanar hadisan bila baka Abdurrahman bin Auf ma ara yi wata nono wata kenda Umar tora nya ma ken kanar hadisan bila baka Abdurrahman bin Auf ma baka Allah arima ara yi wata nono wata kenda Mus'ab bin Umair ara ken tora ken kanar hadisan bila baka Abdurrahman bin Auf ma baka Allah arima ara metta nono wati ken Abu Salma wara ko inanti agar hangama be gaja Allah renga tanalle nyaare nyaare ken tamaduriya kembere nga kelle kingra leme be kitara ken Abu Salama tamadur remeni kembere nga ken kala hadisan billa baka Abdurrahman bin Auf ma baka Allah rema aro akis marai wono wati kenda miswar ke ora Ibrahim be tongo ara yo Ibrahim ken kala men miswar ke ken kala hadisan billa baka hawa ma baka Abdurrahman bin Auf ma aro khiyarel leme wadi kenna Maswar bin Makhrama ken qanar hadisan billa baka ma aro Abdullah bin Abbas ken qara hadisan billa baka Abdurrahman bin Auf ma aro Abdullah bin Umar aro Jubair bin Mut'im aro Ja'bir bin Abdullah aro Anas bin Malik aro Maliki bin Aus aro Abdullah bin Amir bin Rabi' aro Mujalid bin Abud ken qara hadisan billa bakama kemrena sere tananu qanar hadisan billa bakama sere benu gabe nyani himbe hadisan gaburo Abdurrahman bin Auf lininga ken sere gabe no mosir taro gumunda ko enen da Abdurrahman bin Auf tanya sahabanu gollini ta qarlanga mosir sahabanu golin ta hakarlanga serebe gani saura on sirani unya kenya khili al adil arida tlemunte dunya nganya serebera unya khili kenya sahabanu golin ti hakarlanga mosiri kedan kare ya ma senna Umar khane golin ta hakarlanga mosiri Abdurrahman bin Auf kenna nga hale Allah ran sahabanu ne bannanu benu ganyiri serebe no ganyuri bannanu ganyi Abdurrahman bin Auf wo kundi aken khana Allah harin sabanun banna khoru awjatene kundi gorgum khoru ben way Allah harin sabanun di Abdurrahman bin Auf awjatene kundi aken sirai arab miskina o mundu itandi kite ya makata kitana arala nyaga miskina wannan konto Allah madungi anyana miskina na sawun Allah ma taga miskina o khanema na sawun ya gilim maka nan sami islama on kane komar sanyai an jawuni anyana wa annaburin gabe akari ken nabure suri nali Madina akiti duro agari Madina wati be Allah rengara aro himme ya mareme kembrenga kenyana odomi ken ora kallo ken qisani nandangi ora kallo aqisani nandangi Allah rengara aro himme ya mareme na sawnya Madina ntaga ngati Allah renda marema ullo sahaba nukuro mena Allah rengara marema ullo Abdurrahman bin Auf rohimbe nawa kembrenga kenti Abdurrahman bin Auf ra'i yaqumpili iwo bane ngalla ani ya gan sawni himbe gallara iya ko hiliri iwo ken ngalla na kenkine kembra idan na ta na idan dawo idan na nyeme aw kenya ni Abdurrahman bin Auf atar hosdenya ken ngari tenta ni na bre bega ma na sutandi na tani ngana Abdurrahman bin Auf ya Abdurrahman bin Auf tar hosdenya te kayge wo himbe monda ani ya ken to ima agarangane sirebe ututi ya Allah watu wanatikinga keta ni tenka na to ima Allah watu wanatinga ya kayge wo himbe mundama ana sa no kungoya kemre nga na sa no kungoy ke baga kemra tara sa no kungo Abdurrahman bin Auf ya Abdurrahman bin Auf nya aw jawunya ga ni kitelo hore aw suruna ma ani kitelo hore aw suruna ma manna buren gawo nan kin haqi ay me aw saragne na saragne purge na bure kenyeme ken suri ken hokka pan na bure ke jide aga na bure ke saraga na fa momo hokka pa ajide kemre nga ta gumu nda ko nan ta kin na miskina mundu itani kita Allah madunya nya miskine ti Abdurrahman bin Auf tanya adomi inna buren tagande ari na buren tagande hillo tani bane na kenkina Allah haringa ne manu kisanga kama na dinan de matai kenna hale adomi kure go na adomi kemmo on sirani adomi kure go mo on suroni ni ti tanawate wujunu dinari dinari bane
kingo geme sefa ni tampile ujunu agana yanka ayanka de dinar bane ngana yanka kingo geme sefa tampile ujunu kemra tanate ujunu dinari adomi kurego monsuro ni tikenga na nafa ande ya tikenga kenna ngala adomi kurego monsuro ni hila kari ti kamu karagisi siwo ari iqriye ari imosuro nensu adomi kurego monsuro ni tikenga aro kamu karagi nyogome ati tagumu na ko na Abdurrahman ibn Auf tanya sirai jawunda na nyi komara sanyi agolle ni komara sawonye ka a hayra ke golle sunya Allah haren da serebenu jate nan ti wono arjana surota meke aw kundi kenna nga hale ora ko ina ndara badirnya kin arjana len ko ni ara baya to redwan kana ya ara ra gyen gabe nya Allah haren duwa ka kesu da nga hale Allah haren da ko ina nda Abdurrahman ibn Auf awurno arjana te ka tagane rona arjana aw kurmuna nalo arjana ken sawon gide mai da Allah burke gaboye na sawon na buren gawe a kungon koren lara mosiri na buren gawe ken kungon koren lara mosiri Allah renda ko ina ta wona aljanna tika ta kurmuna nalo aljanna Allah renda daga nati innaka tadkhulul janna habwan tanguna aljanna kan kurmuna nalo ta na bureke gawen sabun akhran na bureke sala n'importe qui ara sala mo suri ara na bureke digana Allah bin mo suri kan na bure kon siga songoro na bure ngare na bure nali ora na bure nalora kon siga songoro na bure ngam na sawunya gorbane su angana kita ngotiril nei lara kota angara kita mowe kingana suro andaro kangari angara yiga mowe awonten ne ken kahane kembrenga kuga nasro kembra milaring ngane strebe madantanu miskinu ngorno aljanna na wucenya ne anke maro yara gotle nan ken siga ne akani miskinu kallemi strebe wuce amma milo mane kita ihlale aw wuce amma milo mane kita ihlale ange mbera milari mara ange no ke hara sunne arjanna dunge ke won wan samana arjanna ti hoggabe ti wuci gabe kembere Abdurrahman ibn Auf Allah renda ke koni ay men kama ta wono aljanna te kande ro ta kurmunu ya nalo kembere Abdurrahman ibn Auf kennange halle ara hadisan gaben pilla bo hadisa yono Allah renda kin hadisa hilla Abdurrahman ibn Auf ken sawumbu Abdurrahman ibn Auf yari kin hadisa na kangai kotaygo Abdurrahman ibn Auf aro Khalid ibn Walid larum man kay ndangi iro mena kotaygo larum man kay ndangi aro Khalid ibn Walid na ke larum man kay na kangay Khalid ibn Walid kotay larum man kay ndangi aro Abdurrahman ibn Auf na kin sawum gita kangay mangay nga dangro maqalu ta dangani ta Abdurrahman ibn Auf tigemira tangu adu tunu oku kama ti agaro sama silama wa kotanu benu ga dangi okui agaro sama silama wa ken kotanuri tigemira tana adu tunu oku kama ti ken kotanu aywa kemira mankai ke qoroma mankai mo ken Allah haringa ne mano kisen akama na sabon Allah harin ne mano kisen akama ara konin nanti selebenu ga silama o gili silama o nyimpana kundo himmenu ga silama o nane na himmenu ga silama o lagaru idarajanta bana Allah ma Qur'ana yimo sene ken kama nanti himenu ga salama wa sami hijiren kane aro himenu ga salama wa hijiran palle kunta bana ka Khalid ibn Walid aken ne salama wa hane ka Abdurrahman ibn Auf salama wa kane abura ko ina da Abdurrahman ibn Auf salama wa gili salama on so balaqi kembrena sahaba ko tani na etapu dantanui hono wanya na etapu nusike etapu hanhana serebenu ga salama wa nan same hijira nyangen kane nei yero dungo kini nantuna hijira sino tamiro sikobe ya Makka sira sahaba no benu ga salama o kundi sahaba no benu ga salama o kin sino tamiro sikono woni na hijira manya hina kun sahaba no kunya ni limboro enga wa kunya o sahaba no sukamundi kenga na buno dunga kini te hijira na ya sira benu ga salama o hijira no woni himenu ga hijira na ga Madina himenu wa salama o kenno wondi nandiga warama Makka la wasenga kembere ko ngano etapu bane kenna etapu hilaniga etapu sikane na kangay sahaba no benu ga salama o hijra mpalle Makka la wasahalle serebenu ga salama o kenna etapu sikane kema etapu hanake
kunya darajam koreni salama unga sinota mrosiko biganya maka himeno ga salama wa kunya darajam koreni kemra kan to kin kuma madina ntare yero maka la wasena himeno ga salama wa kenoni kenne etapu hilani kemra etapu hilani ke Khalid bin Walid ya kenya noni kemra etapu sigani na kangai maka la wasa halle salibanu ga salama wa nalawra malingi kota kesa kunso etapu sigani noni kemra ke daraja ba Khalid bin Walid yanti Abdurrahman bin Auf tangu ngaro kusama angu etapu hanake jamani tela ngu adu tunoku kamate kenyewa kinga ko mangai digamege kin Allah harenga nemando kisinga ma Allah harenda Khalid bin Walid qri hadisa iwono Allah harenda kenkoni kya sabura ke mankanya sabura hadisa gena kan Allah harenti te qarin tono qarin din sahabanun tono ati hare an kun gonu agana nafaqati ndeyana agana saragande ndeyana uhudi grem paqe agana ken saragana ken kane uhudi grem paqen kan yara ken saraga ti kenta ige sahaban ku mure bane anta kembrajin baga ige sahaban ku na muri bane saraga kembrenga kembrajin nan khoradina agangungara uhudi grem paqen saraga ati muri bane mehe walma muri ta nayime ige sahaban nya gana har muri ta ne saraga kembrenga kembrajin nan khoradina ntangu ngara uhudi grem paqen kan saraga kembira ke diamona mani famnare Khalid bin Walid mangainga gerro kenyime be kenyime ni Allah ren sahabanya kembira kenyimo kenoni amura dungoro himbenu ga manya sahabai kembira na Allah ren sahaba nangiri hana mallagare ya suka humante ni sahaba sirnye wa suka humante siren wa kem misalo utina suka humante kama ogu benu ga iti sahabai kunya gana saragne Uhud gire Allah ren sahaba nuku intanyor no kumuri bane wali muri tawanere kembira ke hadisa keno kwa kama oku benu ga iti sahaba on sartina kangai Allah ren sahaba on sartini sartinu siki serebenu ando Allah renge mu wati baneri kennange hale anda wari anya renga anda wari tanya ambunjumpilia kennange hale antongoni tai ko sikinda sabati sereberi ken sahaba nga kennange hale amfati salama on kama kenna na ataninga wala ko nandi sahaba o nandi Allah ren sahaba sartu na watani banega mange doro anda jate sahaba anda Allah renga ri tanya ambunjumpilia ando Allah renge mu wati baneri kenna hana ahila nanda warta nyaga askanan tongoni tai anata nan fati salama on kama serebe na tongoni tai antla na murti ante jatin sahabai kemra Allah ren sabanu taro kunda uhudi girem paken kane o wana kenya sara on danyo no sabanu gumuri baneri wala me murtande kemra ki hadisa koni Khalid bin Walid aro Abdurrahman bin Auf laru man kay ngadangiro mena ki hadisa koni ba hadisa ke manani okwai ogu benu gati sahabani na sawanya sahaban kunya serun so serenga na sawanya Allah rahimati ati khairal khurun qarni ati qarni so sire qarni ni kamesine su wakan kalli ta qarni bane kamesine su wakan kalli ta qarni bane tigama ta qarni so sire tikenni ke go qarni beri ati sumal lezina yalunahum kembal himbe go tokin kuwa kembal himbe go tokin kuwa Allah arengo kamesine beri aro kamesine be go tokin kinga aro kamesine be go tokin kinga Allah aren se kwa kamana duka na qarnin so hasirin kembira na lawara mallenki ho gawando Allah aren na yin kinnan pasan ho gawando Allah aren na yin kinnan pasan kembira na Allah aren sahabanu o ma hokira o ma riberu Allah ya hindengo isuma Allah ya hindengo sahabanu kusuma na sawana Qur'ana aya ni wono no kulli tikenga Allah ya hindengo Allah aren sahabanu su komandemba ken Qur'ana aya Allah gana dungetai di amelle galunga o Qur'ana aya ke koni himbe ga ko ni nante Allah ya he sahabanu kusuma dongo ma to ho konira o ma to raqalloniro i problemundi nanti sahabanu yakunu ira nanto ho jiragini o to ngin hoy o ho jiragini o ma kenya sahabanu ku oni sudaro ona qeren goni suyi men kama wa gike sire ona kengutu de sahabanu kusui aro digara sire aro bugula sire ona kengiki ti sahabanu kusu ko mantenga nangira hana malagare kembira Abdurrahman bin Auf kotai targo gumunda ko nandi kotai awatu aga watu wateke qoto mosiri watenga qoto wateke qoto mosiri watenga qoto tima awqitini magokitini watenge degere magokitini ken kitini noni alari kuyu wasaya kitige noni alara hoygo ko ken kangai ara malikanu hillawari malikanu ko hilli malgan ko ile qosanti Abdurrahman bin Auf ra tangiri angiri andiya kata
tunga khorenga anakiti angiri undia kata tunga khorenga anakiti tango hamane kunda kitele ira okamande abane ti malika yo khosali kendi takara kewara ti keni sero ay serebenu limanan kaunga same wulalin taunga same ura gilini to imanu nondi limanan kaun wulalin taun same udangan sereben wulalin taun same ura gili ugama sarihina kemra ta Abdurrahman ibn Auf ni kun seru wati kemra ta qarawara kenya bani urawara kemra Abdurrahman ibn Auf ga yara kuti akitena ke koni ikagumen dangan kena wati ke khoto makagume makenna mu ta Abdurrahman ibn Auf hila qartanya serai anyi anna hilanyi ngaba mosiri nan same sala nan sallen kane kana da misirindi anna filan gaba yi mosiri anyi na hilene mosiri nan same sala nan sallen kane kenna ga lura ko ina ndi sirani hila khari ibra me sallen na qiri ana salle qiri qanne mu bane aw yankini nan kwa niran sirulon nan pari na ko serebe ga odigana hangamanga na invite nanti hajunga ango yiran suru benuro ni hangamange malema on sawabura Abdurrahman ibn Auf tani kemme aroni ni salle ngana qiribana yanken nan Qur'an ni yiran sirulo ni ange mi ana wara on tarinda no khuywa kembere nga ayi kenya yana sallen sabura warati ne timani sabura on kenya ati ti ike diana alla ya gundalle mawo tele kampanga mana no himbe go alla baka kembere nga tiga na alla gundalle mawo ya khano parne ni mo suro na parfenu liya kembere kenyi agoli laqin anya kana yana sallen nangan kembere nga ogu wana hankamanu gemalle mawo na ogu parne o mena parne manya khangra andine yetile nganda minaka na sawu nyambegera ira umbe nuroni anderne tawti ke anya khay nyaongre alini buwa kembere Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu akengo lenyi sallen na khiri aw yankin nan Qur'an nan pari ni ran surlo na parfenu liya kembere nga nanga misireni kenna gale Abdurrahman ibn Auf ati sena umarunya arna dinge orama sena umarunya anyira shami aw islamin jamaiwo unye digana shami ken karanya Abu Ubaida wano aro Muaz ibn Jabal aro Khalid ibn Walid kunsu shami kurebe gan shami kunsu yino wakena hanganga tengiri shami wote hanganga tebera taun ken atenyi shami sabanu po gabe to hanganga tegere Abu Ubaida tawari Muaz ibn Jabal tawari wa Khalid ibn Walid me to ken nan kawo sahaba gabe sabanu benuga porgoto hanganga tegere kema gabo kemra kempa ngate Umaru ri monsro na aro sahaba gabe wo munana ndiga shami ken qara hanganga teke wono kemre nga Abdurrahman ibn Auf tara birambe gara qwara mu nanti hanganga te wono Abdurrahman ibn Auf ta dangane tike ikramu Allah haran ne mano kisinga kama ati hanganga te ngane debebe tike mera to himenu wo debe ken no wondi kunna mabu wa angu menu wo debe mpalle angu khana maro kita kunna to debe ni ma Allah gari ikitengoli Gilumaru gara kemu bani Umaru sageri halle wa sahabanu bin wayr Umaru suko manten sage na sawun Abdurrahman ibn Auf Umaru saguntenye mosiri asaguntenye aga na himbe ko Umaru tar sakanari Umaru qayin sirai sahabanu ngana hadisan bil baka Allah harema Umaru nyuri gana nyhonu me katuno e jani mutuno kanima no kadu yela anda mu Allah harenga keta otini ambera kebe ko ngo seretana mundu serega makite nan kanga ngo ke jan hakarona Umaru ken ko ni Allah haren sabanunda Abdurrahman ibn Auf kengana hadisan ko bana tar sakanari antar gere na saundenya na sawabunya Abdurrahman ibn Auf saundenya nan ken degere be kemra Abdurrahman ibn Auf rakeko tiramu Allah harenga dro Abdurrahman ibn Auf asae Umar wa kusana sagere halle ama diga shami mu yake hilaqari kenan ale sinahana be Umar ganya khalifa Umar ganya khalifa sinahana be ara Abdurrahman ibn Auf rakenya nyamari tandigati hijanwa ara Abdurrahman ibn Auf ya nyamari taro hijanu nandiga kemra Umar khalifa on sinahana Abdurrahman ibn Auf kenya ya islamu nyungu menga hijira kempale Umaru mekitena mbesi golle kenyanga sine su ay mawadgana nandiganya yungu menga hijira kenen ala arenda digame wo koni angar tawna ala arenda korone ya kata digame wo ken digame kelli sabati Abdurrahman ibn Auf ya kama ala arendo ma koni ngar tawon nanti ike fatihalle serebe ga woni sigiti ke kagumukui
kinga mu'mina no mai serbe gon sigiti ya musaka aro golle be gan kawan ni nyira serbe gon sigiti kinga tigemra tigen kamane ni tongunti ay duare miani Allah renti ken kamane as-sadiqu al-bar al-sadiqu al-bar ti tongunti yani wa duare miani ken hadisa kelli sabati kori kelli sabati Abdurrahman ibn Auf yari na sawun Abdurrahman ibn Auf Allah harin Fatiha le akenya le sigita Allah harin kagumu ne man do kisin kama awadde pasin yanu kama mobe awadde pasin yani kama ke mor illa hengo hoy aw kenkin ya gilina bringa aro I hajungo himbe no kenkin ya kennan hale wane ra hijja kenyi sakuri akenya sakuri nandiyati ya hijranga akenya kapia nandiyati ya hijranga kennan hale ya ruku gorno gupe beri ya gupe be dawar ni nyongo men kama Abdurrahman ibn Auf nyana ay ken gupe dawar na suroni wa nya maanyetene mosiri keta yankara sire yankara billah yantenga na yankana tiya noa agana diga khariya place sire mununu maka no yankanino igo hiji ngolle nyana lahir mowe kamera Abdurrahman ibn Auf akenya sigiti Allah renga de sire yana sigiti ke ya ko Fatiha le tigen kamane ni seris tonguntani wa duare men kenna ale Umaru ti Abdurrahman ibn Auf dangane ati sayyidun min sadatil muslimin sayyidun min sadatil muslimin ti Abdurrahman ibn Auf ti yumankani gilis islaminu nyumankoa yumankani gilis islaminu nyumankoa sena ale kana diamigo koni Abdurrahman ibn Auf yimen kama kendi amena kangai ali ti Abdurrahman ibn Auf ati yumankani aminun fi samai wa aminun fil ardi ati sawraun sirani kambatunyeriri wa sawraun sirani muembatunyeriri aha kembrenga tarugumunda koyi nanti ali rake koni Abdurrahman ibn Auf yimen kama nanti sawraun sirani kamundi wa sawraun sirani muyeni ken aminwa kenna ale tarugumunda koyi nanti Abdurrahman ibn Auf taymin sirai sir qullani anga ina qure modelu taban hono khale wonya koyi wodumbunu hono khale hine wonya aminari hono khale wonya koyi nete khon nasar no godi kenda banul asfar qati Abdurrahman ibn Auf aken qure kenyi qurenye aha ken kullenye sirani ahaten kullenye mosri kenna ta ya hunchu aya hunchum barakatin kenna la no karen ka hana gillen sirani anno karen gillen ayon gulayin ka hana gabe ta yon gulayin dangini mataronwa ayun gula inten gaben wati inten dangini mataronwa kenna ngaleta Abdurrahman ibn Auf tanya yugo be agilengani yugo gilani wati manten mosri tanya aya alaqen kana haramparin siri haramparani kembrenga ti uhudi kota ti jogila khebe gara kita uhudi gajangendi ti tampile aro jogila khibane kenya nakita tampile aro jogila khibane ken tampile aro jogila khibane keri ti jogila kay wari kenda kita itandi ken sawra ni jumuno ti jogila kay wono kenda kita itandi uhudi kota ken sabura aringa ndawo nguten sunya awo jumuno take kama seranya supe ne itangama na sawen uhudi kota jogila kay wara kita itandi na same ken kane ho maya tanga asuhunu suti mande ka uhudi ganyake jogila kay wara kita itandi akurungoni ken sawra ken sawi akahu sereben wo jugumunu anyi kundi ka arakita Allah kilenya kama ti ata'allemu tarugumna irwai wa hilla baka Abdurrahman ibn Auf ata'allemu ma kunti kotai wai ti kulloro Abdurrahman ibn Auf ya ikano ngondi irora ikano na sabu Abdurrahman ibn Auf sirani hati su anyi ta'allemu qilli kata yigane hati suwa in ta'allamu kilikata igane tiroro Abdurrahman ibn Auf bate ikandi kotai igaroda bate ikandi tigemra tay aray bismillah kempala diga yanki ada yanka gabu yanka jindi wati be nira mullondi tabu kati kuma ari yakenya mari taro igane nali kembra tiya khelete igane nga tiyane ken noni tay dantanu baka igane model dantanu nyari taro gumna ko ina ditakula nyari ti chemo nyen kahana nyari aro buru shairi mburu ya nanka hu model no tanami ti Abdurrahman ibn Auf gila ya anga tawo yandu kurbani ta khosa gawu awu kembra ti kuntara tela ngunu maniha angunu mani yanun ta unde onni ge tela ngunu mani ta Abdurrahman ibn Auf ti ati Allah haren fati ne mano kisenya kama har kota bani ari ikarungo har kota bani inno mahu shairin burundi
ima shairin buruni ga nan pagu har kota kembe gani nabi minga kembe da tikembire mago fatina har kota min no paga shairin buruni na sawu ya makita naiga kembe da tike ka hay ke yanu nyoki model no mani hayta wanure tike kanure lay alla ga ntaka mani ge qalen yakini ya dunari ti salama o igundo sirabe no garo salama woni dome tikungoni tikuma har banega iqalenti mante yawasu bitana lagara tukunyu woni koy amar bun yasir amaru hawa ken yasiriya ti yasir fatina amhar qairin punjibane yiga itakin nokuni amma kana sumayya tigen kana fadi kella halari nan kawu sirabe no ga fadi salama woni nyi paranwa usman bun maz'un tigen kano ke mori hamza bun abdul muntalib ken kano ke mori ninda masaw bun umair ni kembira tukuro ko allo salama woni wati bane tikuma hoho yiga itakin nokundi tike ka hay agabe mbay ke ma yani yokuma ne manme ti sabata non wati genda al bara ibn ma'rur tukun sufati gil salama wonga makkari kitawati be nan ga wara as'al ibn zurara kembira tigusu ko manten fati ne salama wo makkari kita don tigun bagara won kita salama won paygar khairin kita ge salama won payga hagu tigun kan dende ne alla ga mi kunta kino kunya kinya dunare tigili kinga ya wu amaka ta yana ke megana kare kenna ngala ta abdurrahman ibn auf tisrani tagara kome be qanne horo agara kome be qanne poro agabe mosiri tar ko gumi me makata kem pakai me sahana nandi ki hakano makata jate me kitana ina sa agabo mawuruma na sabu ya tagana kome ngar doro akusa an qobo namporo nanti diga nankina nyime namporao ani kenya na wati su agana kome ko ni war nandi ki hay kome akusa gara qobo na horao agara kembe ya kempa kanyime matui targu magata kempa kensana kabira mbe kalenga tintai ay megara tun nandi keta alla qirna qanen tintiya kembra tarawasenya badir dungonunda arawasenya tina badir dungonun jate tel soro man minanu ira jate ken kotanga kamesirani mun koten kama badir dungonuni arayi badir dungonun koten kamesira ora ko nandi badir dungonun kamusiki aro soro tamiro nato kembrenga aranya koteni kamesirai kenya ya watu gara jate na hakenkara kembra ati una wujunu na ati dinari kamu na ati dinari tina kengin aban manesui 400 dinaran kamu na ati dinari una kenkini iban manesui badir dungon wala ko nan dinar bane sefandi ken gemme tambile ujunai ken kamu na ati ken na burgabe na kengini kame sereke su ban mane ken ngale atlana wasi Allah harin kagumunda na ompo ko na kina Allah harin kagumun ban sui ken ngale ara qalsi begina Allah harin kagumwa a hobaka gaben mosir ara awasi misginu khanara ara wasi khane be dungara ken men nabure agaben mosir ken men nabure gaben mosir kemrenga kesu dange halansa igara qen tagani a qiyutanu iban mane sura himbe kita agaben mosir nabure gabe ani lengi nabure gana tanna koni a qorno serum bakarena lengi nabure kiranga tanna koni a qorno serum bakarena kembrenga abdurrahman ibn auf aringa ta sunya kemori ake qeyr sunya halqa ken sura Allah renda koyi nanti agane rona arjanna ta kurumuna nallo na sawnya naburen konsigasi hagra ken nabur gabe be kawame konsigasi be goro naburen bati ken sura ken bugro abu la asirenga naburen nalora naburen manya naburen sire akhoni allora kembrenga otina abdurrahman ibn auf angar ntawu anya kella hala yari kemira tar ogumunda koy nanti abdurrahman ibn auf nanta fati hijran tanjike arosino hili afati hijran tanjike arosino hili kenna seno usman aray kenyo khalifa oni kenna abdurrahman ibn auf afati nawunto tanyere arosino hili afati nawunto tanyere arosino hili ila hurellondi qawrunka be wati kenda baqiya qawrunka Allah harin sahabanun po gabe go qawrunka be o ma fatima sayyidatu nisa'il alamin kemprengo qawrunka be aisha kemprengo qawrunka be
nandiga sayyidina usmana kem purengo qawrun gabe nandiga usman bin maz'un nandiga sahaba gabe suka mante purengo baqiya qawrun kay kembele wodiga abdurrahman bin auf ida khana suturi baqiya qawrun kanga taro gumunda ko nanti serebe ga sallahu renga kiwotni kenda sayyidina usman aray kenyo khalifa on kenyan salli ahurenga honra ko nanta zubair bin awam tigenyan sallahu renga ka kebe kunna nanga gabo kenni sayyidina usman bin affan tigenyan salli ahurenga kenya kunna nan gabo kenna ala abdurrahman bin auf ahayatu tarqu mun himbe kitana kunari ila ken kambendere kenna ala wonro sahaba tanari gili badri dungoni badr dungono sahaba yugono woti kenda suwaybit bun saadi suwaybit bun saad hono akhili suwaybit bun harmala hono akhili suwaybit bun huraymala saadi ke tonu hilawai saadi ke kana hawai hono akhili harmala hono akhili huraymala kemra suwaydi takenyi serai aqabla quraysrangeni Quraysh nyanyi aqabla abaka bani abduddar qabla nyari a hijra no ko hilara kunsunya a hijra nan ga habasa adlana hijre na lim madina ara hijra no pil sunya do Allah rembate ne mano kisinga kama kembale serayin targumuna go nan di serayin serebe no gayin serun soyini serebe no gayin in serun soyina ngani haramare mun kun ser ban manu ngari igana wari ayin wati suyi ni soyinda hinyi nan kawo ken suri kema ho bonni dina sobenga nari wo sobenya kembre wo serun kana nyagali ni na hatenga sa kama na wati de hunda a ma ken kun serbi woni ayin sira Allah ran sabano himin wayin serun soyini na ken kuni kembre ga irwai wono da kempilla baga salmata urahilla baga ken ummul mu'minin radiyallahu anha kende tikko tay way ti abubakar sayyidina abubakar ti kembu awandiga awanda wayas busra jagunden saura ti sayyidina abubakar gabu kemra ku sabanu hilono kumburai suwaybit bun saad kemburai aro nu'ayman kahana burai sabai wonoti nu'ayman ken kahana burai udiga voyage kenyana nandiga busra voyage kenyana nandiga busra birambe gadiga voyage rake kebe gani iganden kibarenga tis abubakar raki iganden kibaran to nu'ayman ma abubakar raki iganden kibaran to nu'ayman ma birambe abubakari kendiga adiga haju way na nu'ayman arsuway beti to kemira tikena abubakar rayiga nan khabaran to nu'ayman yama kemira ti suway betu dulengarariga ti nu'ayman dangani tana yiga ne wokini ina yiga ti dulengiya nu'ayman qanati tikenda yiga ne kekine tima abubakar ganari watbe kenya watbe ken garan dulen qumu suway betiya kinga ya suway bitu akahana adigi taru yara tatuma agar taru yara aro jamai wogemu serebenu wono gora iddawa nuni gandi gunnedi yara ke gullaxe iddawa ngana ye wobakano wora ke gullaxe wo qawnya no xuyo wora koneya no xuyo komo ma fulanun tu indengani te kinga mobe kemrati suway bita de gemuti kunyogomu jamu rintenya nyomu ngabungu ma aro kunga gemu akosanti kundangani ti aywa ti kome go yake ma ti kome sirisire ndai gaba khono ara mangutu ngabenko ke mangutu wari misali anati aro sahanenga akaranteni aro golle aroke ara mangutu ngabenko ni ti kome ke ti wa gagana ti khati kome ke ti araken koteni anene nali ngana ga agana ta wari gana otini ti kome otini hore awa gilisa ngana ga ay ona gemari agana gorentuwa agana ti eti kome ino hore nda gawa to kono gilisa ona ga ne la khawrare gilisa ona kinya shartinga kinga ya kundi tambe gamna ke kome ko ni mangutu mobe tukungo ke khobono kenno ko suway bit aro kunyo wonjambanu ira nu'ayman ira terme keta udia gemu nyo mutami kembra tiwa gagni ya nyo mutami dia gemu keni
ya gemu kendi kunga nyo mutami bondi na kine ya nyo mutami bondi na kine a kinga nya bane iti aywa ton diga na komen ko yagai ida bane ida in Nu'ayman wa ta'unu akenta tuna de khabari mo tari kinga ya bane e khosandi a khosara ko wati ke hay ikomeni te qarariga Nu'ayman ta dalan sarugura tige di komego tige no hore Nu'ayman ti huwa kadhib ana hur tige no hore nyere ana rajulun hur tige no yiwa ke no hore nyege to kome sarugudi ti aha tan kabaren ko tigili yiwa ke amanga ga tarako nan ta Allah kan kote na wotna bitu kome tigen tare to na ligana tan kabaren kora nan ta Allah kan kote kinga ya bane kusa ga kacin sira kanninga kusa kacin sira kanninga la kacin la kanninga na riga nan dia ta ijako ya ira riga nan dia ta ijako ya kinga ya bane Abubakar gari teli Nu'ayman kha Suwaibu duti tigira gagare tira gaga tura diga Abubakar tina gaga ti dule ni kere ke tana yiga nenkini ya tabara tigi ike khara gaga tura diga ti hayro dori ya komandiga ke ya bana Abubakar kusa gari tambaga ne nar sargu bate Abubakar wurun na nyorri Abubakar ga nyora Abubakar ti tike yi wata kala wara go tike di kome tike hay hore ti kome he ti qariro a nyomun tami bate a no yugon kinoi kenno ko nyene garatu nandi ja kome he kenno ko sui kun kama kote rari ya Nu'ayman kin Abubakar ya kemra wuri nyomun tamiriga Suwaibitiya kemra ediga hale Madina Abubakar ara kem masalan gona Allah haren da ne manu kisinga kama gilike ne Allah haren soyi sahaba nun kana soyi tarugum na koy nan dikke qibare kinan Suwaibit aro Nu'ayman wa ke qibare ti sahaba nun gara himme ya sina baka igana a masalan ko suyi wasoyi ne igana masalan ko suyi wasoyi ne ira himme ya kinga aw sina baka me tarugum yonda koy nan dikke qibare ke ti Nu'ayman yana Suwaibitu ga honura koy nan di Suwaibitu yana Nu'ayman ga kima ala kulli hali akonia Israeli anya Israeli kitenya kama kembrenga Allah harin sahabanu ni ku soyinta hinu yana me ka kesuri kenda hobo ne khabare na sawunya Suwaibit ken Badr dunge Nu'ayman ken Badr dunge Abubakar men Badr dunge aka ko ni Badr dungonu yara nantina honya himme ganija ta Allah ya huma imal mashitun qad ghafartu lakum kenyan konira kembra kenta tora kena ihoy kena sawuna Abubakar matina ke jiragi Allah harin matina jiragi yokonira kale yana masalan go su wosoyini Nu'ayman ya na sawunya ta Suwaibit ragaga birambe aga balai aga barayiga nengine Allah harin sabanu jowa nyiro mena wa kuri me kutu nyiro mena kema harbane bondi islamawun kemira serebe ganaya ser kore na di sera suntano hime ga banya alinin sera suntano hime go soindanda mun konanda kemira kimunya na sawu na anqirindi ke ser ban maninga na kite ali ser khoruna ka kuni qalenya na garenda walare ina nyana titumye engena joga nyana ti garenga walma tukuru ka nyana ti garenga kemira kimono haramin kiten kemira Suwaibit aro Nu'ayman khabar be ga dangiro mena ke suko mandeni Badr dungonoy kemira Omar mu Allah ren sahabanu yesuko mande himbe ga kuira nanti worna aljana ken qibari Allah gana dungete khumani wa saqa awataron kama kima misal singabo lengi khalle ke sigile misal singabo wala en khallen singin wadwa on karma wati Allahumma ya farij alham wa ya kashf algham wa ya mujiba da'wat almudtarin rahman ad-dunya wal akhirati warhamhuma anta tarhamuna farhamuna birahmatin تغنينا بها الرحمة من سواك يا رب أمرتنا بدعاء وآتنا الإجابة وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء السعيد